Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara yang berbahagia, kabar duka telah sampai kepada kita semua. Seorang ulama yang berkaliber internasional, yang selama ini telah banyak memberikan ilmunya kepada rakyat Indonesia, sebagai bapak hifzil Quran yang telah ribuan manusia, anak-anak kita dididik oleh beliau menjadi seorang hifzil Quran. Beliau adalah Syekh Ali Jabir. Beliau seorang dai kondang internasional yang berasal dari kota Madinah, yang rela pindah sebagai warga negara Indonesia, hijrah dari kota Madinah ke Indonesia untuk membantu anak-anak kita, untuk memberikan kecerahan kepada bangsa kita Indonesia, khususnya di bidang hifzil Quran. Beliau pada pagi hari ini 14 Januari 2021 lebih kurang pukul 08.30 telah dipanggil oleh Sang Khalik, telah berpulang ke rahmatullah, telah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga almarhum mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, mendapatkan redha serta mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusus semoga kepada almarhum Syekh Ali Jabir, pribadi saya, dan kepada semua teman sahabat yang mengidolakan beliau, karena beliau adalah seorang ulama besar, guru pendidikan agama, guru hifzil Quran anak-anak bangsa Indonesia. Mari sama kita kirimkan doa kepada almarhum, kepada Syekh Ali Jabir. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan almarhum Syekh Ali Jabir di sisinya kelak di surganya. Ala hajihi niyah. Al-Fatihah. Warahmatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lahu ya Allah, warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'al jannata maswahu ya Allah ya arhamar rahimin. wa akrim nuzulahu
واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يبدله هودا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجة خيرا من زوجته وأدخله الجنة وعده من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار اللهم اجعل قبره يا الله روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره يا رحمن حفرة من حفار النيران ربنا تقبل دعانا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين. Saudara yang berbahagia, saya pribadi banyak mengambil hikmah dan ilmu pengetahuan dari Syekh. Saya memang tidak pernah bertemu dengan almarhum, dengan beliau, namun saya mengidolakan beliau, mengambil ilmu beliau dari YouTube beliau. Begitu banyak pelajaran-pelajaran yang telah diberikan kepada anak bangsa ini, khususnya kepada pribadi kami. Maka hati kami tergugah untuk mengajak kita semua, untuk mengajak teman-teman sahabat-sahabat untuk mengirimkan doa dimanapun sahabat, teman kami berada. Ada kabar bahwa beliau sebelumnya dikabarkan terpapar oleh penyakit corona COVID-19, namun kematian beliau bukanlah diakibatkan oleh COVID-19 corona sebagaimana dituturkan, diutarakan oleh Ustadz Mansur. Beliau berpesan sebelum beliau meninggal dunia bahwa beliau ingin dimakamkan di kota Lombok. Kenapa beliau meminta untuk dimakamkan di kota Lombok, saudara? Karena Lombok adalah merupakan seperti tanah air beliau sendiri. Beliau berjuang di Lombok, beliau mendapatkan seorang pendamping hidup yang dicintainya, mendapatkan seorang istri adalah orang Lombok. Beliau dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala putra, anak tercinta yang disayangi. Anak beliau juga lahir di Lombok. Beliau punya kakek mati melawan penjajah Jepang. Kakek beliau juga mati di Lombok. Jadi Lombok sangat erat di hati beliau. Maka karena itulah beliau berpesan, kalau beliau mati di Indonesia, beliau berpesan, makamkanlah saya di Lombok. Sebelumnya beliau juga pernah berdoa agar Allah Subhanahu wa taala, keinginan beliau, doa beliau, supaya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau di kota Madinah, kampung halaman tercinta beliau, dengan harapan agar beliau dimakamkan di kota Madinah. Namun apabila saya mati, kata beliau, di Indonesia, maka makamkanlah saya di Lombok. Saudara yang berbahagia, Syekh Ali Jabir merupakan seorang dai kondang yang usia beliau belum begitu terlalu tua. Beliau lahir di kota Madinah, tepatnya 3 Februari 1976, dan beliau adalah orang pintar. Usia 10 tahun beliau sudah hafal Al-Quran, 30 juz sudah berada di kepala beliau.
Bahkan almarhum Syekh Ali Jabir usia 13 tahun sudah ditawarkan menjadi imam masjid besar di beberapa wilayah di kota Madinah. Beliau hijrah pindah menjadi warga Indonesia pada tahun 2012. Walaupun beliau dari awal 2008 sudah berdakwah, sudah berjuang di Indonesia, namun 2012 resmi beliau menyatakan diri menjadi WNI, warga negara Republik Indonesia. Saudara yang berbahagia, kembali kami mengajak agar kita mendoakan beliau almarhum Syekh Ali Jabir, semoga beliau mendapatkan ridha, diampunkan segala kesalahan dan dosa-dosanya, dan Allah tempatkan dia yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian video ini kami buat karena rasa cinta, simpatik idola kami kepada Syekh Ali Jabir, bahwa beliau adalah manusia luar biasa. Masih ingat kita kepada orang yang pernah menikam beliau ketika beliau ceramah, beliau memaafkan orang itu. Kalau pada saat itu beliau tidak menyela, tidak memaafkan orang yang tidak dikenal menikam beliau, maka masa pada waktu itu sudah sangat beringas akan siap menghabisi orang yang menikam. Tapi beliau menyela, jangan, maafkan dia, serahkan saja orang ini kepada pihak kepolisian. Beliau sosok yang luar biasa, saudara. Mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat yang mulia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.